Thina abanye vele yabona manje kuzangcono basibulale. Mabebulala bazosibulala. Ayikho into esingayenza ngoba noma ungathi ngithusele ngayiphi indlela uthi hamba, ngiyohamba imali yakhona ngiyidobha kuphi? Ngeke ngiye ndawo ngoba phela angeke utshele umuntu ukuthi hamba sengathi umkhupha ejaradini ukuthi aphumele ngaphandle kwejarada aye emgwaqweni, noma sithi hamba uthi mhlawumbe umuntu uzosuka lapha emowulu la kuhambeka khona ngenyawo. Kuyahanjwa lapha enithi siye khona. Akukho easy ngale ndlela enikhuluma ngayo. Sochaya sijikeleza khona la. Siyofana nechongololo uthi nitakunya ngogodi uthi lakunyele phandle uze unqamule iqolo, kodwa nebe nihuba uzothi uthi uyavuka ekuseni uthole linjalo unqamuka iqolo uthole lisegumeni lakho phakathi. Ulilabhulele phandle khona le mawuthi athi lijikide ichongololo liyabuya. Ngoba kwesinye isikhathi usuke ubheke la ubuya khona, ubheke ukuthi kuma ungakanani. It's not easy ukuthi umane uthi okay njengoba sekuthiwe ngihambe, ithi ngihambe kube sinazo imali kube sahamba kudala. And okwenza ukuthi ayisikuthi babona abantu bethutha impahla zabo besehla besenyuka besiyazima, imoto zihamba zigcwele, omalayisha bahamba begcwele, amabhasi ayagcwala. You understand? Abantu bahambisa kancane izinto zabo. Akunamuntu ofisa ukuhlala la. Yabo. Kodwa ngenxa yokuthi imali kayifiki sometime. Ma kube kwenzeka umuntu kuthiwa uyipopile imali uyithola, niyobona abantu bevalelisa bephuma ubhoda khona pha. Kumbe abanye abantu begibela ama-plane behamba. Kunabantu abazenzisa abanemali la, asebathatha iSouth Africa bayenze yabo, bayenza sengathi kuyikhala labo lokuqala ukugcina. Thina abanye sihlutshwa imali, into esayilandela salanda ukuthi sizosebenza sithole imali, sibuyele siyokondla imindeni yethu, siyakhimisa. Kodwa manje ma kuthiwa hambanini manje uyozibuza ukuthi okay ngiyohamba, okokuqala anginayo even 1,000 rand, kodwa imali ekhona ukuthi ngilale ngidlile, ngibhadale irenti, ma kuthe kwavela khona extra 500 600 ngithumela abantwana ekhaya badle, ngiyakhe nyana, mhlawumbe uthothi ngike ngapopa nyana thola 5,000 nyana, ngiyokhuphula indlu yami yakhuphuka iyaphela, ukwenzela ukuthi ma amandla ephela ngiye ekhaya. Yabo, noma ngifa nginendawo la ngizongcwatshwa khona. Understand? So le yokuthi nithi abantu mabahambe, yebo lilungile malisho kanjalo, kodwa akukho lula. Ma ufuna ukubona noma ungathiwa mhlawumbe ube namandla ukuthi ungishaye, mhlawumbe into ozoyibona ukuthi ngizobhensa ngikhona la ngirola wandawo, ngeke ungibone ngibaleka ngoba ngiyobaleka ngiyakuphi. Khumbula ngomunye umnyaka ubabami esaphila wathi ma ukushaya so ugijima uphume, so ma uthi uyaphuma igedi so wathi ungavela uphuma igedi uhluye kuyihlolonyoko. So thina lathi silabana abantu ukuthi ma uphuma khona la uyakuphi, uqala kuphi, uqonde kuphi, ngoba la lo muntu othi ubaba ngokuphathizwe isikhondla baba libhube seluqala ukugcina lingakudla uphila. So siyabona ukuthi hayi ngamane ngibuye ngizohlala ngapha nezinyathi, sobe sivikana, kodwa ke inyathi sengakhona ukuthi ngibaleke kunebhubesi. So njalo inyathi kayidle umuntu, izokuhlaba ikushiye funa kwesikhathi usurvive uphila, but ibhubesi lokuzokuqhoba yilo lela lizwe lela eZimbabwe. Ayikho nje into ungathi inhle ngalo, ayikho nje into ongathi noma usuphakathi kwalo lela lizwe uzibone ukuthi okay now I'm starting a new chapter or a new life, because instead of starting a new life you are going back to zero. Ilizwe bani elingela payslip, ilizwe bani okungela khadi lebhenki
ilizwe bani elingena bank. Mawuthatha imali yakho uthatha u10,000 uyifaka usuyishare ne-state. Mawusuyayidraw sokumele uyilande nga500 ugovernment sethethe imali yakhe. Sethethe imali yakho seyenze yakhe. Izwe bani enjalo. Mina ngokungazalwa ngizangasebenza eZimbabwe. Payslip ngizwele eGoli. Ikhadi lebhenki lithwalele eGoli. Ukuthi kulanto ukuthiwa iyangena emchineni yayifaka emchineni ikhipha imali. Uqala abanye khona eGoli. Kwagcina ngomkhulu bethu kumkhonale kuma-80s khona lemuva le. Ma-2000 vela zange ngoba lebhenki ngitsho eZimbabwe. Ngitsho kodwa kuno-president, kuno-government. Akulamali ukuthi wayaphuma emchineni. Imali yakho ungayithatha ukuthi uya-invest uyifake ebhenki uvele bayithathe babhadale ngayo amanesi lamadokotela lama-teacher. Wena sokumele ukuthi uyohola kube sengathi uyahola every month but i-limit yakhona kube sekuthiwa uzokuvumela ukukhipha 500 rand kumbe $50 leyo kumbe imalini angazi. And then nakhona kwakukudala le ngisanda ukusuka ekhaya. Okwamanje ngicabanga ukuthi akuna vini ibhenki ayikho. Khathi kuyahlala iphi imali ngoba ihlala ezikhwameni zawo. Ingahlala ebhenki phela wonke umuntu uzoba right. Yona bo imali bani ilizwe yabi imali iphi engangena ebhenki ngoba imali engena ebhenki imali yezweni elizwe lakhona. Ungathatha imali yakho elinye ilizwe ifake ebhenki uyifaka njani? Yabo. So nje lokho kulizwe lokhana nje shota nje umuntu ozafika thatha umentshisa thela light ukuchise kutshe konke. Makukhona ukutsha ayikho into lapha. Noma singabuyela nje. Mina isimanga sakhona ukuthi kuthi makuqeda kuvota kuhamba uRamaphosa kuhamba ufikile Mbalula befike bethi congratulations eyizani winning. Bekubona uhlupho ulapha. Ngeke bazi bakwenze lokho bengabenefit. Nyala lokho ngisayala. Mabeqeda abashiya besimoshele ngale. Mabeqeda kusimoshela ngale babuye ngapha bethi hamba nini. Sihamba siyapi? Kwaye bengaqali besilungisele lokho abakumosha ngale bese sikwazi ukuthi nathi masihamba sinezikhalo zethu ezifika zizwakale kahle. Ngoba namanje kuyafana uma usihambe kopha still nje elalizwe vela lamuntu kumbe sengathi labanikazi balo abayi3-4 individual inyana ihlekanyana labantu laba abanye abantu laba abaningi laba bakhona ezweni fana nje nezibungu vela kulazi ababalo kunabantu nje abayibo abaphethe abadla imali okuyibo abazi imali. Wena ungazama something into engathi kulethe imali buka manje eborder khona abasithathela impahla uthi usebenze lapha kanzima for 7 years 8 years 10 years 15 years uthi uyakrossa lokumbheda kwakho ukuthi phela kwiskepe khona ukuthi uyolala kikho phela ekhaya usurvive ngakho ube ukwazi ukuthi ungalali phansi bakuthatha futhi benjalo belama billions enzimali abazivalele bakuthathe futhi khona okuyizinto uthengela ukusofa kwakho endlini yakho emzini wakhe lo muntu uhlala phezulu kwesofa alijikise libe ngumbheda ngapha liyileather wena uthenga ukuyirexina kwakho kungavuka kuchile kusasa kusubukile bafike bakuthathe kunjalo ubona umuntu wakho uyakudlela umona noma ubaba akudlela umona unjalo akudlela umona noma ubaba ayudla unjalo. Thina phela sinasiqalekisiwe thina njengeZimbabwe khona siqalekisa ukuqana ukugcina vele nje kufana nabantu abangekho emhlabeni ukuthi nje kuyazi ufisa ukuthi ngabe kuthiwa nje kuthiwa uNkulunkulu uyabhubhisa konke kulizwe kuhle kuchiye ukuthi kuphele du phenduleleke nje kungabi khona nje.